Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou katoa kai te wā kāinga e mātaki mai ana. He konei au kei tētahi o ngā wāhanga tawhitora wātu o te Great Wall of China rā ko te pātū hirehira o haina. I timataria neke atu i te kutahi mano whārau tau ki muri. Me te aha he tuatahitanga tēnei te pāororotanga o ngā reo o te Whānau-ā-Apanui, ngā toa whakaihuaka o te Matatini ki konei. Ai kōrero tahi mai o ko tāmati wāka o te hirehiratanga o tēnei haerenga. E wehi ana i te kite i ēnei tūmomo āhuatanga. Kua mārama i nā ēnei, te tikanga o tā tātou nā kōrero mo te ao kōhatu. Kia hau nei, ka arehe kōhatu a te Māori, he one. Engari kua kite i tēnei pātū wataroa, anei te ao kōhatu, me te maharake, e tawhi te wake tēnei, ia i hukaraiti. This is the inner Great Wall. Enemy comes in the here. Yeah. Imata mai pia i te whakapaipai kanohi. Engari, nā te noho mai konei, o kororau ki te kuia o te haerenga nei a Pānia. Ko toru te kau e nei haere, toru te kau tau, koia anake te Māori. I nā nei, e koa nei te kite i te kanohi Māori. I te mea, whitu te kau te huna, tahi nake te Māori. Nā nei, koa ahua tauri te haere te nama. Kamutu ko ngā iwi, taku ki te hanga nei, he iwi tikanga e nei. A ka kōrero te tikanga ki te tikanga. Ko Apanui kai runga, me kawa i te mana o te iwi, engari runga ake o tērā, kei te mārama mātau kei runga i a mātau te mana o tēnei mea o te Kapa Haka, o te Matatini, ko piki te utu, ko piki nā ahuatanga, ana me piki te kaunga o ngā mahi katoa, tatu noa ki te iwi Māori, mea o te aro. Tuia ki tēnā kaupapa e hoa tērā tētahi hui mā tuatua, nui whakaharahara i tui wāinga i a Peeni Henare te minita tāpoi o te kāinga, raua ko hu heping te minita tāpoi o konei me te nui o ngā hua i puta. And our hope is that when we seek out these new opportunities, like a fish in the water, this will guide us to where we need to be. Kare kore e pakari rawa ngā hononga ki wāinga nui i a mātau. Me tēnei whenua no rere hari koana ko te tukihia. Aku kaupapa kōrero ki roto i tauahui. What sort of kōrero was exchanged? Quite a bit about tourism, each other's interests, as well as not caution so much, but it's not tourism at all cost. You know, really important to consider the impacts of tourism. So how do we make tourism good for our communities, for our whānau, for our businesses? This is a Chinese porcelain. Mea nei te kōrero kia kaua e horo te hunga o haina ki tō tāua whenua i ki atua hau ki aia kei te whakarite tonu mātou i wō mātou mahi ki roto o Aotearoa. Kia pai ai te haerenga mai o te hunga tūruhi no kone ki te wā kāinga. Kāti hei whakatepea ke e hoa ko te hui, nui e tū mai ana ko te hui i wainga i a Chris Hipkins tō tātou pirimia me Xi Jinping te pirihitini o haina. He tuatahitanga tēnei mai anō i tōna nohoanga hei pirihitini o tira hei pirimia mō Aotearoa, a kia Peeni Henare ko te kaupapa nui kei mua i tōna aroaro ko te mokonga o tētahi kawenata poro rākau i wainga i a Aotearoa me haina.